Better more say. We dear, Namin say, Mubabasa, Domino Dawson, Yamishira Munina. Need no any chairperson, Julie, any Muya Mokahunina. We dear, Marsha McCran, Kotoa Ba, said ye, Yina, Naya, she say, Bayano. Amba, sir, na. Inti ena yejitu mu se uhwe abanoa President Mahama ni NDC no mu wini ye but said me kan ye no we nkyere say is over battle ye lose battle but war no de ye nyen lose ye enti me pese me hyemu nyina kura de a ewo no say de mu amu no election yen na ye de ma NDC enye omo na omo wi ni omo numbers no ansesa from 2020 yen ye de no above form by 40%. Abusia Mampeni Abadeche Dr. Muhammadu Bawumia assign Ababaye press conference in the Chitafo no Akasa after 7 December ye kwa bonten ekwa casti voter about so no sunso aso no kwa wiye no na NPP4 entimi ND enkunim no se na ka nyina ye nim se government empowered ye na communist ade hu nyina se ombe breaki 8 na eno na ye mbota ye kase pa na ye di abana hwehwe so na no numbo ye na to abani wiye na isi no ehwe ase se wo mokin abano the results no eba na na tempestuously MPP4 no hu se ne nkikaye no ekono se ne abano ne nkaye no eko se ne muboye no eba no enya ade a wo mutumi faye eho na e mampani abedeche Dr. Muhammad Bawumia o ma ne ho ye ha ebe free press conference editu just say oh ne edru ne de wo hu se wantimi ennim kunim se ne wo hwehwe no enu ti no wajiatum se wadi nkugu a wo free mampani abedeche free mampani da John Dramani Mahama ene Baba president elect no ema ne trinkwa ema ne muni yo ema ne nkoden se mo waya ade na se me no ka sei wasan aye press conference biem na ede e na wo ka enum nsem e na me de baba so na mesro se wo be fa Dr. Abednego contact e wo screen no ase na wa friend for all your spiritual problems na fe wa subscribe dem page no e too much gh e ya kai na fa bell ne ka ho se ne be ye na upload bi aba onsa ebetimi aka Abusia se ne me di kan se ye mampani da Dr. Muhammadu Bawumia abefe press conference se oji tumu se abana ye to ye no wantimi ani emu enkunim no enu achi ne hu se NDC fo na nka wo modi nkunim no enyeme bi a wo mo eye wo monten so ne ade no enya ade a eso ani enu tie mampani abedeche Dr. Muhammadu Bawumia asan ababonten ababe press conference na digital fo no akasa asre NDC fo no se ebe ya wo mo na di nkunim enu ti John Dramani Mahama se wababe president elect no ono en na digital fo no enkasa eno so wa sa video yi eba monten so no na Ghana fo ebo Dr. Muhammadu Bawumia abaso se o papa wa ya ade pa na se ne na wo mo ka se wo ye kramoni ntimi ento aba ne ma no atutura sam ne ade no wa demonstrate am ye hu se kramoni na wo ye no onye kramoni keke ne mo ye kramoni a wo de emra na ye Kukrudu. 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 No. Running mate. Leader. Nanan Kansabuedu. Members of Parliament. And members of Parliament elect. Ebo Mwabaso. My idea. Yameshira Mojina. Regional Chairman. Chairman, any constituency executives, no regional executives. Michiamunina, with the Meniaji. Said the Master Ashanti, dear, you don't do anything in small amounts. Mwaba, yepa, in very, very solid. Everything is big. Said the USA, Texas, everything is Ghana, Ashanti, everything is big. Really, Mwasha Mkurapa, Midamwase, Yamishiramo, Yakoto Aba, Sida Naya Sheno, Ambanosa, Yenina, so be a bit me
Gidi say ye juma na ye boy juma ye bokam across the whole of Ghana. Ye Ashanti ye, but say they call you know. We share results no. Ye vote no. Ye nya 6.7 2020 for Ghana. Ye buy abenya 4.6. And yes sir. So ye vote no up and down by 2.1 million. Now we share Bahama 2020 unya 6.2 and then 2024 6.3. It in the vote no answer sir. Ye vote no na eba. It say enye say omuna omoji power no. Ye na ede power no ma. Enye omuna omoji power. Ye na ede ma o. Enti me de ye hu se de ekono a. Who say ye yere ho a na ye kabo mu a 2028 de ye beje ya de after. Inshallah. It's very simple. Because you turn out no and or 2.1 million ya nipa and umuka say umuntu antina eba no sa enti etimi sie niema they are me expect no aba 45% of our total votes every Ashanti we share that's out of the seats and yes sir every Ashanti one region 80 anka Ashanti kanwa anka ye ho bekire ba e wo parliament see ya me adom me de omuaji power but ye nyina ye be hu ade a omo be enya sa ele maka jiro mo say you can't govern with violence and thuggery and hooliganism enya sa you have to govern enti omo govern na hwe se de ebeko omaye promises baby ye be hwe se de ebeko so na omotumi ayi nyina na ne ahwe enti me de ade hia ewo ho eye kabom unity any the number 1 enjoy blame games let's unite ye unite any problem na every ya ho let's focus on solving that problem. Once we solve that problem, no, so let's focus. We believe it is still possible. Sure. It's still possible. Sure. It is still possible. Obiang kabom na yang koje to me no in 2028. Medamo ase yameshira mo nyina. Ma yes I'm going to say my can be. Honorable members, no. Chairman, Excellency, maybe what kind of funny chairman? Yes, maybe one honorable chairman. Like I say, the German yes, so now man two Excellency, and then the running mate say. Ya ba no pa ya enye boni bi ya ba ya ibe dwatwa fi se pani de wodi amanyoku ani na bibia asi a awose wo gimfo so tumu enti ya ba ne chewpa se wadaruma de asi ye no ebi nsi bio na wadaruma eburu ya sanhye ukran se menka se o mabio ne e ka ne se ye ko ne akoye homework na yenia no mfumso a eba yimu no yagina pinti nya sande wababio enti yesrew wadaroma na branche be mani di okun a oji be mani di osinsuo mu a onha wadaroma wasinsuo menha eye the baptism of fire yenim se yebonsema adwuma kura no anase nipa da sani adwuma nyame be chere tumi say wonam na utia bibi so kasa so na wowa utia foma we are very careful say the be ya wonanu say na entia bibi so enti nyame do wa na obu na mu
enti wadaroma ye ba ya honorable chairman manager na say ye tanachi asantima tanachi na dia be ye nim say all the regions because ye were the dean of regional chairman wa ha ye nim say ono so kwakọ ye adwuma no muso nyina eba ye hye woni orani metu kura say nyame hira mo no nka mo ho ye so etamachi ye damasi ebu. Dear Nami, expect to know about 45% of our total votes every Ashanti. We share that's out of the seats, and yes, sir, every Ashanti, one region, 80 Anka Ashanti Kahua, Anka, ye Hobekire, Ewa Parliament, CC, Yamiado, maybe Omwaji power, but Yebehu Adia Omobe, and yes, sir, you can't govern with violence and thuggery and hooliganism. And yes, sir, you have to govern. And among governor, she said, Ebeko, Omaye promises, baby, Ebe said, Ebeko, so now Omatme na share. Inti media adie here, Ewa, ho, Kabum, unity, and in the number one, Yenjai blame games. Let's unite. Ye unite, any problem now. If we, home. Let's focus on solving that problem. Once we solve that problem, no, you be so let's focus. We believe it is still possible. Sure. Still possible. Sure. It is still possible. Obiang kabom na yang koje to be no in 2028. Midamo say Yamishra yes, I'm going to say my ɛno nso abusia video we ni video security amanfo no airport Dr. Muhammadu Bawumia abaso kyerɛ sɛ obi bɛkɔ ɛko sɛ obi kɔ gyina se nto ne so aba na enye obi akeke sɛ ɔyɛ government in power na ɔyɛ aban a wodi so ne flag bearer na yɛbɛto aba no na ɔntwɛn po sɛ isi no ɛmfa ne results ana sɛ ne final declaration ne ɛmra bonten na wɔno akasa bɛgye atum sɛ ɛko na meko no medi mu enkugo ɛno ti magye atum magye abaton no ɛde ama ne na wɔne mepra wɔde mu nkunim no wɔn se ebi NC da ono ene nipa edi kan a wedi kan ba be concede defeat and terms so pa ya wo mo ebo na ba so kire se wahwe se wo men ya sumdua yekitemu no ebekoso a aye adwuma eno ena ebi mo ka se wo mo na wo mo ka se mampani abede che Dr. Muhammadu Bawumia esanse wo ye muslim na muslim ni ba be di o man so man bebre e de ntokwa beba etutura sam ni ade bedi ahimu no waka wo mo nyina no atom Bama wo mu nyina hu se ni muslim na wo ye no wo ye muslim ni mapa wo de emra ene perepere ye ena eye adwuma onhwe se oman na wo mu no emu asomdwe ebetoto ase na se de zansem nso to ncha na ebi mu so eka ewo akire ni se ne esi ebema MPP party no emu beche mienu ache mafia se ne efe mampani na adodankwa kufuado ene ne team no wo be form de na afia asantefo no so beka se aha se ye kan na mo nti makwa kwagye no so enu nti ye so ye agi ye party ebi so kra kire se ne nti a akompra ko Japan wa hyeda keka no ho ewo campaign IPP fo eye enim na kire se wa hyeda ebo akire ho a watwi ne ti brebi so ba be pemampani edi no obesan ababiem enu nti na wankeka no ho a ono na eba ababegye party no edi asi ho edi ama MPP ebi mo so kra ebisa se wo mo kire se akompra ko Japan ena betimi agi MPP party no de asi ho de a eba ne sen na one Dr. Muhammadu Bawumia ena kokopre primaries no womu anto abano amfama no no moto edema Dr. Muhammadu Bawumia eno ena ekwa raise questions bi say ne womu ka se monetization edi ahim ewo NPP prime minister nase ena delegates no enya womu hu se ya tam fridge edi ahim na TV di ahim na cars di ahim na envelope di ahim no eno ka ho bi ena ama NPP ehu defeat ya womu enhu bi dey ana so se ne MPP for eka so abano kra NDC for amfa na mum MPP for na ana ankwa ankoto aba it is a de aba NDC for enya na fi ene emfie na ye bese ne eko aba wo munyae na ketua bi ene beka anwanu se ne se o ma hye de nkunim bi asa ye o mo am party for na ene to aba ne mum na kase ka MPP for esi monten so ekokoto aba na ankasa ye kase de nkunim die aye MPP for de wenum nyina no eye yese atesem a ene na
social media no so amede aba beso mu na ebefi akire beba emu nkyeremu bi a party mpanifo no ebesan ede aba beso dwa bia be hye obose mesan eba na mede aba beso mu ma me hu comment wo video yi ase na afi won ya subscribe button no so eye too much gh eye akai na fa bell ne ka ho se ne be na upload bi aba onsa ebetimi aka all the social media handles no okwa eye akai se eye too much gh obehye no like wo ho so edi ama me macro